Nemoj da prekinem. Dobro, ljudi, evo Andri jede. Ajde. Ajde. Jedi! 3. 4, sad. Jel imaš mak? Sad! Ne, celo da se poje! Kako je? Pocrvene oči. Krv ti jebem, brate, na početku nije bilo. Gde je moje? Šta će da uradi? Šta će da uradi ovaj Andri? Pa nije tako ljudi, ne razumiješ. Mislim, meni nije ljuto ono. Okej, još imam ljuto koliko sa ustima. Ja, meni ode sve ljuto, hoće mi pukne. Aha. Čekaj brioš kako jedem. Ne! Stavi za kasnije! A meća nije. Ajde, sedi. A nije ljuto. Sedi! Hoću. Posle ćeš. Ajde, sedi. Ma. Ja. Jacob, keep your shirt on! No! No. To nije bilo. Nije se razumio. Pepsi bottle, a Coca-Cola glass. I don't give a damn. Oh, fuck! Ja. Taran, tan, 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 tan. You guys say Colorado! What the What the fuck je ovo je lik? Ah, Jerma. To talk to a customer, please press 1. Curtis, what do you think? Oh, now you know I ain't allowed to think. Motherfucker. What the fuck, Richard? What the fuck? Kuće sere? Ovo sam ja. Ja kad dobijem nekog. At the sharp. At the... Ja. At the sharp. At the... Čekaj, moram da snimim ovo. Ljudi, gledajte. Ljudi, ja. Čekaj. A kako sad obojica moramo da idemo? Čuo sam da su male najljuče. Ja, čekaj. Male su najljuče. Eto ti. Ne. Neću. Šta će ti peperone, bre, retarde? Evo. Ne, pitam šta će ti peperone u kući. Moj roditelji jedu. Ali ovo, gdje su? Ove nisu toliko. U Maxi. 3. Čak. Čekaj. Ja već osjećam ljuda. Ja osjećam kiselu papriku sa paprikom. Okej, ja osjećam već... Ljudi, ajmo. Znači, Joj! celo ovo grizemo. Mislim, ti... Celo. Čekaj. Ti grizeš do... Ma, celo ću ga grizem, ajde. 3, 3,
Te. Mm. Bajciu! Daj mi nešto!